Салам алейкум бағалы жамағат. Сізні бұл Аллахның сыйлы байрамы бұла барғызында байрамлаймын. Кесігізге барыңа, жуғызға теңізге де саулық, рахматлық, рахатлық тілеймін. Не айтайым, келіп зомыңа да қуанышла жетейік. Бұл сыйлы байрамымыз, қаркімге де бірче қуаныш болсын. Пеки сүйіп сақлайбыз, честно слово, если честно сказать. Оразаны да, құрманын да. Хотя тут алмағалығымызға, но сүйебіз, конечно. Вот, милletке барысына да кесілеріне тілегенін тілеймін. Кесілер наманны зәрік түйілі. Қарачай милletini Ораза байрамla algışlayma. Keli bu zamana da Allah kıvanç bacettirsin. Қарачай milletke iman sağlık versin. Ma bu Orazа bayramımız, Seyli bayramımız, Müslüman bayramımız kabul bolsun. Özüp kelgen töylü nasipli bolsunlar. Yolda yürügen karnaşlarımız, atalarımız, analarımız, egeçlerimiz çırmağısız bolsunlar. Yolları açık bolsunlar. İşlegen kızlar, yaşlar, nasipliler bolsunlar. İşlerinden kuansınlar. Anaların, ataların kuandırsınlar. Özüp kelgen yaşlar. Baş bolsunlar, kızlar toluyla bolsunlar. Kralımız tınçlık bolsun. Yolumuz açık bolsun, kayda aylansak da Allah'ını unutmayık, Allah'ın yolunda aylanayık, turayık. Ne aytayım, işinizden kuanınız barınız da bullay küllerimiz köp olsun. Keli bu zamana da kuançla jeteyik. Bağlı cemaat, barınızın alışlayma Orazа bayramla, kelige de kuanç doğurla jeteyik. Allah nasip versin, barınıza Allah sağlık, iman versin. Esen bol olsun. Allah kelimiz zamanla, kıvançla, nasipla, bereketle, sağlıkla ettirsin. Allah senin bugün küllerimizi küçültmesin. Tutan rozağız kabul olsun. Assalamu alaikum. Я от имени себя, от имени своего семьи, всех карачаевского народа и жителей Ушикена поздравляю Ораза байрамом и желаю успехов, крепкого здоровья, все наилучшее, чтобы в дальнейшем у них все было хорошо. Дай Аллах, чтобы и здесь жили хорошо люди, и в дальнейшем успехов были и благополучия были. Bayramla algışlayma, nasipla, kuvançla, bereketla, sağlıkla jeteyik. Kelgen жылға да kuvançla jeteyik. Müslümanın başında bek ulu bayramda da bu. Har Müslümanға айтылғанға Аллаху Таала bir kuvanç, nasip, rızkı adep үйіне buyursun. Tutkan orazalar kabul bolsun, etken işlerin, ne iyiliklerin, ne amallıkları var ise de barında tüzge vurup, Karaçayını, hem de alanı Müslümanın içinde oğlu etip, bizge bilmey turgalayız, Allah-u Teala'nın kesinden kelsini gelik. Bunga deri körgen kayıllıkını Karaçay endi körmesin, tuğan tuğduk, kele turgan. Ösüp kelgen bu vaktölü sabileri bizge. Ya Allah, prosta Allah'ın kesinden kelsin namus. Adabimizni unutmasınlar, adabimizni tutsalar, namuslarını tutsalar, oğlu bolup, adepli namuslu bolup, kralın içinde aytılıngan bolduktular. Ya Allah, barımızga da kelsin olu gilik. Allah barınızın da razı eterçe, barında kuandırıça milletini barında. Çırttan da bulay qarap ızınaylangan sağatında. Ne gettim ben bulay demeyin. Oy tün önemden bugün egin köreme. Qalay gidip bugün yaşau deb aytırça bolsunlar. Aytem Orazа bayram balışama barığızında. Köp zamana da kuançla jeteyik. Allah aytıp milletimizde jaş tölde barbızda tüz jolga söylep kelir Orazaga da kuançla jeteyik. Kitçe Karaçayını cemaatine da mamurluk teceyimi. Bağalı cemaat Kitçe Karaçayını bütün dünyada Müslümanlığı da bu bayramımızla algışlayma. Allah kelip zamana da kuvanç bacettirsin, etken tileklerinizi Allah barısında kabul etip, namazlarınızda Allah kabul etip, algışlarınızla, üydegigizle köp yıllarını yaşarça Allah etsin. Allah muратını versin. Всех поздравляю с праздником Ораза байрам. Пусть Аллах примет ваши все посты, которые вы держали, и все ваши молитвы. Вот. И чтобы на следующий год все также живы, здоровы, все мои знакомые, все, кто есть, все люди, которые в этом Малокарачайском районе есть, и вообще все люди, которые живут, чтобы они тоже до следующего Ораза байрам дожили все, чтобы они, все хорошо было, чтобы все вот эти беды, которые сейчас есть,
вот, чтобы их стало меньше, чтобы все лучше уже было. Вот, на следующий год, с каждым годом, чтобы все лучше и лучше становилось. Вот я хочу это пожелать всем.